Niwirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningo kugwata ugeni kiri nteto chetu cheru themwe na rua iri tariki 9 mweri wa 5 mwaka ni 2023 nkureterete nteto kuma kaunti ya Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amuna nteto iria nkureterete ni atongeria guchumiria kumeneria nchokanirio ya migambo gatigati ka gavana Kawira na ajumbe bamwe. Murimi gutigwa gitaraga Thaa nyuma ya ntu kwithukira munda jwawe gukirikana ni nkuchanio cia kathetu. Kuri na wirigiro bwa arimi ba marigo kugunika nyuma ya thoko kuoneka Dubai. Kaunti kamishena wa Meru gutongeria muchemanyo jwa ukaria gutanganira na wagagia. Monanireto mathithio ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN KINYA na nteto chetu chiriambiriria thaiji. Nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gukujirwa gichokaniria migambo na bamwe batongeria ario mpuro wa bore kirimangushini na seneta Kathuri Murungi na ande bamwe batongeria ni bachumiritie kwariria nkuchanio iji. Bamwe bao ne borete gavana Kawira kwinyia na gote atongeria bange ni untu au eterete omba kwigitira kiroto gya kwatha Meru kwa miaka 10 muthingatano bare muria gwikara mbunthe ni untu noyo yatumire aikua gikarangone gya seneti gukurukira rwaria rwa kweberwa gitene mwaka muthiru Murioki gatwambiririe cio. Nyuma gavana Meru kwa Mwangaza mthenya goro kona kinyite gicikomuge ga centrimenti na kiraga southimenti na gutigira kithumbia atongire bantereji na ande atongeria asiasa na MC bakorotwa na ndiba simuritie na kuthaba kiorotera gavana Meru na kuwa gavana Kawira Mwangaza na ambite mitigwe kumena atongeria gitumi kire giatumite nyengato na MC ba Meru ndenda kuga wolinde umwe wa ja member wa county assembly ya Meru murimo juria twarwaga jwa Kawira Mwangaza jwa kwithira ati kumenya uria abugita ngugi ya gavana Meru ijo chokete kwau ge kaunjaunjine kagwa kweza na ambasari inkwenda kuromba MCO we Martin Kobole watimao aye Kawira Mwangaza ambasari akathome management ni untu kira kimuziremete buru iko manage county issue era twara area ya incompetence during impeachment ereo na tutiomba kuga impeachment ge kwire no area okay anytime riria ukeja kuigwa oversight ye gwetwo karara kuinaina ke gutonia makosa jara ugoina jora jangana nonto bwa mbere Kathuri ena law ewe ya Senator Meru ku conduct oversight akeja kuonora mbea cia Meru itumiriria ikweja kire ugwe jangavana lakini na ndere okaigwa oversight umare rune no kiugo otekwenda otegero ndendo kwiro nto bumwaki murito ateseta akigerio akithithio wengwa na acoka imakira ntuko engendera igeru akiuga Kathuri na kuthiuruka na gakobia ja muntu kuroga kiragio tumangia ugua ante kumenyina bishop amenyerete arogi ura barogaga ukeja kwithira bishop atethira agitwira muntu na kariza murogi no mwonkethira na ritaniritie ngugi na arogi na ije ura bakari na ura bekaira atiomba gutwirira seneta wetu na kuthiura thiuruka ya muntu kuroga amna bubu baugite thine jerambu no ero mwirire gavana Munya na Kiraitu Murungi na ni tonyete Kawira Mwangaza umenya antu ba Meru teka ba kuthurwo ri gavana antu ba Meru ka bathuri ni utongeria bura bwareo ukeja kuthithia mistake ukona jeko kinyire urakaraja gwa Murungu wa Meru no atetia na inya sana na egite ire kinyete ria kuria kumenya atongeria bangi bakagutethia kurita ngugi uchieneke unganire kiri bangi butetheneke na ngugiriteka mantu ojara yatumire gavana Kiraitu engwa jambiriria Munya etira agura ndegwa tu mwambiria tagura ndegwa naale tutije ndego ichetireu Kiraitu ajagura ejanu athithia manginyo tutije manginyo yetireu nago Kawira tiguo u ukwejo ogwa ingombe otakugura ngombe tije ningana na kyo ntije angole ndo tonyitho irinyenere ango twiketie u tukenda kumenya mantu jajo ngwa jero imbio kwino tongera burare bwa mbere au ituje utongerie ba Munya
agire rambuana utongeria bwa king'ang'i auga ate cindawa na atona cindi na mwankana na ndi thai ngavana Kawira Mwangasa urachwire timu ira yonthe yaura antu baria igutwaria kwana nontu gutema kajira gaku kongwari tu tutina bwo kwira kajira gaku gwitamera gakwana na tukwenda kwira ego riu no na rigore gundu na mpuro aburi mpuro ikiroria gia miru na oya kuigwa mpuro go kenama ukenama augire munya kenama munyare nama auga kiraito akenama arenama na ndina inyirite Kawira ugo injirene kwinama royo kethara go kumenya Kawito gacwa mpuro utonge othiuruka guku akini ne nyonto impuro na atena cio nethera mpuro na ini nyonto atena cio nontu bwaku mweci mariu ito mucwe au tuonethera no agakuroreria bwega endera ukuroreria ugu kenama Kawira ngwendo gwaci wa nethera wonde nya president na ugira to utetherie na ukatwira go chindire menyera mantu ijaire nyonto cia mburi ubiri kanisa kano atongeria bange chima kethera no kwenda miru ikura kwa yateu waigu ipeu amna bubu akariba bo west na bo betho bakira MC wa muthuri uju mweshimwa kirima imuntu twete gitio abo thuguchieje onde no kethera antu ba centurimenti bate mwendete batenge muthura raundi embere na kura ngiri 12 bacoka raundi ejere ba muthura na kura ngiri 27 bunge wa muthuri na go thingata na mama turetere matunda jetu bajuna nditu akwirite njira cietu ni mathai muruge na ara na wona mama thingata ne ho kiuga kirimanga gitanga thithia Kawira gwita kuruma na gatembe mutongeretio kiuga ngaba na imama urabati kwethirwa ikaugu barabara ene gwitia boka mwonyone ya kwethirwa era na andu inya biki tote kumba gwita cio ukimwona yanjireje itothithiria antu baba bete bwega te kwethira we wondine mwana onge gwita kurumana abo thuguchi west MCA wetu no na twirira ngavana ni mama na ari wondine ya itha ari uju abo thuguchi west ri imbi tutethekete niyo kingavana ni mama kenda kauma tutambua statement yo kuga itu ijo rende ngavana ni mama nkiripotera Weru TV mbito muthuni Muriuki Muremi umwe wa kuma Nterecha Kiuti Negembe Central na tigia gitaraga Thara nyuma ya nto kathumba kwithukira munda jwawe na kwenyangia imera bionde biria arandite kuririkana kuombika ikarikarire riumanite na nkuchanyo cha munda gatigati kawe na mwitonga uri nkuma Ntereji na ndi muremi ujo ni akuromba uchunkuni kuthithwa na watho kuthingatirwa gutigira ni akugwata kioto kiawe. Dennis Mugendi ni akujirite ikarikarire na tutumira riboti eji. Kiri kainda mbere ya ntungo ya nyoni mukuru Joseph Kithyanko bitu ure ni muremi Kiuti Negembe Central aroketi gutarasara inene nyuma ya munda jwawe kwithukiro na imera gututwa ni gikundi kia antu arume bare bakwirikana bagutumini mwitonga umwe kuma maua ure akwende kuya munda jo kwerukire Anthony beyire bena sila bai famiete baukari na sila muthemba yo silasa kana silaini na bangi baukari na marungu baba nkuluka mwari no kanisa na makanisa niyo yekwa irukwe na munda kaya nkena munda yo kithia munda yo kaitana kalaba nkumire mundene woni mbendere kuona nata bakwethie munda na ndaba kinya mukinyo ndona bambiria kuitanga ruo bakithia bai kuitanga ruo kithia bambi bareke kuitanga ruo bambire kuitanga mpempe bekwambire kuitanga mpempe ndona ndomba kubamukura bakona yakantuminikithia abanta manga ndagira kubamukura ndambiria wita antori ndaswasoka ruterela mine wita antori beya antori baikuya twendelea kuringira kithia thimu na kithia akiwa kinyamo na bawe bethira antu baraba utura na bakomashuka temethetie munda uyu wakwa ni toruro ntomukira ni mwitongo kuma maua na no utemethie munda uyu wakwa na no tutura kwamba no ntororo ora ntamu nenkerete munda ora mundekerete munda muntu wetwa mati nenda nekere munda na no mwaiji munda no wakwa mukuru Kithyanko bitu ari wa kumankando ni murigo jo Antonyeri ariuga munda jo jwawe ni jo kuma tene aria ari na baruga cionthe iri kwendekana na kairi ni gukumenyekanya na ikirie igamba koti kuthitanga mwitonga ou ni untu bwa igeria ria kujuia na bo acokereti kunyangi imena tibwa mwandika na bwa mbeu thirikari ni mujukirie itagaria ria watho ambikiri ta tare karibu milioni ntonto ibya kwanda abige meta thina na kabie kuruira thina na byo bya totire bionde
andu bangu go bombete wo maua bageya gutemanga into na tukuromba thirikari yingilie kati yone urayumba uteithie mantu ya nontu andu baba kuma kuraya na bageya kuruta nguo yontu ye bageya kwithirwa ni andu bakuba pongo bakiorwerwo ku igeria ria andiki ba Nteto ria gucwana na muthuganirua kuigwa gitumi gia gutema ntame iji litirombikana. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntureni Akiuti wandi ni Athirurujine, Igembe Central, County ya Meru. Ngwataniro ya kanisa cia Gatombeko aja Kenya ni borete Rais Ruto gutezaniria kamitire ya athuri guchunkuna makarika Jashaka Hola baritariria baria bathuri kamitine ije batikinyanirite kugwetwa ja amemba ba ngwataniro ya tongeria ba makanisa barienda nande kamiti ije kuthurirwa amemba bobwero gutigira muntu wonde ni akunganirwa. Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. Tongire ba makanitha magi Pentecosto kuma ntere mwanya jandino ni bauriti Rais William Ruto gutanyania kanjwe njeru ile thondeketwo gucunkuna na kuthithio garuruku ba mawatho kile wetinambere ba makanitha ino ekejaga nyuma ikubingi kuonekana kuma kire kanitha Bishop Mackenzie ntere Jashaka Hola kaunti ya Kilifi. Atongere baba kanitha ino jagi Pentecosto batongere tuni Bishop Hudson Deda baluga kanjule thondeketwe teno thibwa ngwataniro jia makanitha na bale bathule tukile kanjino tia tongoria bao. Hiyo task force ambayo imetengezwa kwa ajili ya kuangalia regulations za kanisa tunaikataa kwa sababu members wa hiyo committee hawako viongozi wa umbrella bodies. Hapa tunawakilisha umbrella bodies ambazo members ni pastors na makanisa. Kwa hivyo tunahisi tumewachwa nje na sisi ndio tuko na hao members. So wale hawawezi wakatuwakilisha because they are not leaders of umbrella bodies. Hata wengine hatuwajui. Hatujawahi waona. So na sisi kwa sababu ndio viongozi wa hawa wachungaji na makanisa, kwa nini tuliwachwa nje? Unje baba ni badite na mbele na kulia Rais William Ruto gutigira kanjino ni kuleta amwe atongole bonde ba makanitha na gutibo bagatiwa nyuma kililo lilulu. Jambo la pili, hatukuhusishwa, hatukuongeleshwa, hatujui ni kriteria gani ilitumika kwa ajili ya kutengeza hiyo committee. Kwa sababu hiyo tunauliza president akaweze kudigazette hiyo task force na wakaweze kuconsult umbrella bodies ambazo zina house Pentecostals ili ya kwamba kama ni process ende na sisi wote pamoja, ili sionekane ya kwamba wametengeza task force ambayo itachunguza mambo ya makanisa na sisi wahusika tumewachwa nje. Unje baboka githaka ni badite na mbele na kulia thirikari kuchukire matagare make watho atongere ba makanitha bara bakuthikie nyume na watho na gutiga kwerekeria kiara kanitha jionde bakinyagire maiti ma mtu umwe kana bairi matebateria kuleta thina kile kanitha jionde. Kusikue jambo kitendeka kwa mhubiri inakuwa sisi zote tunarushiwa mawe. Mwenye amefanya hiyo jambo achunguzwe kivyake, na kama vile kuna kuaga conmen na kuna kuwa na watu wazuri na wabaya, iwe ya kwamba huyo mwenye amefanya hilo jambo achukuliwe hatua kivyake. Serikali iko na machinery ya kutosha ya kuchunguza mambo quietly kwa bila kuinua the anxiety of the society. You don't need to raise the societal anxiety. Mwena ukanjwe ni antu 17 ni thile na mbere na kunyutha muma ni jaji munene Martha Koome na kethirwe gicokia ripoti kiri Rais William Ruto nyume 6 kuma muji munene Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. County Commissioner wa Meru Fred Ungane atongerete maabisa ba ukaria kiri muchemanio jo kwariria gutungatira wagagia kumania na mpithukiro cha maitha na wamba bwandithia bura bwithiritwe bugikujirwa muno ntere chegembe muchemanio jojojwezete nyuma ya ndiunga ya Profesa Kithure Kindiria arariungirite kuboreria nja ya MCA wa tene George Kalunga amwe na mathina jange jaria jariritwe kiri muchemanio jojo ni
kwithirwa bakitegerera ntaira cia nkuchanio cia mianka mono mwankene jwa Meru na Tharaka. County Commissioner Meru no friendunga mthenya na Arua nekite mucemano jwa mabitha bothe ukaria ayandene county Meru nikenda gutigiriba yuka mitaratara irekethwe gitumika nikenda kuona uritingo gibubwega nikinya ukaria bekuthabukiagira ni kukumbushana tu kuhusu kazi, kumbushana mahali kuna watu wamezembea kidogo hapa na pale, kuachemsha tu warudi kazi, wakumbuke majukumu yao na wayatekeleze vilivyo. Pia tumeambiana mambo ya tabia na mienendo. Kuna vile maofficers wa ngao wanahitaji kujibeba ndani ya jamii. Kuna mambo ambayo hayatarajiwi kutoka kwao, kwa sababu lazima waonyeshe taswira nzuri ya serikali. Amna bubu ethwa kinyiria nkuruki na mwanga mabisa ba thirikari patikana na ungumania. Wale ambao wanaweka gambling machines, wale ambao wanasanya protection fees, protection money kutoka kwa wagemaji wa pombe haramu na wauzaji wa bangi na wahalifu wengine, chuma chao kimotoni. Lazima waondoke. Hatutakubali officers wako ndani ya serikali na wanaboronga serikali. Haiwezekani. Na hiyo onyo hata nimetoa kwa hawa. Mtu akae kwa serikali, afanye kazi ya serikali kwa uadilifu, ama akiona kama afai kukaa huko aondoke. Na kinyankuruki akigobaja thirikari bakomenyana mabitha wa muno kagita kana mtu akethona thina mathuganio. Kumekuwa na visa vichache. Kuna visa vichache ambapo unakuta officer anakuwa overwhelmed na mambo yake ya binafsi, anakuwa overwhelmed, anaanza kupoteza anaanza kufanya mambo kwa njia isiyo ya kawaida. Na wachache ambao wana tabia hiyo, tuko na counseling services tumeanzisha katika serikali. Kwa administration tuna counseling services, na kwa polisi pia kuna counseling services. Na mara nyingi ikizidi kiwango wanapelekwa rehab. Yes. Lakini tunawahimiza, hata ndio hapa umesikia nimewaambia kwa huu mkutano, mtu asijifinye. Mtu aseme shida yake, ashare na mwingine. Kwa sababu unaposhare shida na mtu tayari utapata usaidizi. Na mutheburu akiboria betha bakibanga batikare thina bo mathirikari ne. Walime shamba, wajikimu vizuri, wakae vizuri. Niliwakumbusha ya kwamba unapoingia kazini unakuwa umeanza safari yako ya kuretire. Kwa hivyo lazima ujitayarishe. Na sio vizuri wakati officer ameretire anaanza kuomba ama anaanza kukaa tu kama kabwela katika jamii, haifai. Na hiyo yote inahitaji kujitayarisha. Nkiripotera Weru TV Mbitambuthuri Muriuki. Ni kuma kirirugono runi utukuona kanya gakonogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. Marionire progression ya ndwari yake hambirire nginwa maina ana baba tikulema ari gitandani sibitari chogoria nontikweterwe hambirie ndagitari ambirire ntigwa bwega kugatigwa wega na twana no imbiji ana baba tikulema na renda umire kwa kunagu nda twatura kaigoro ndakomborire nyomba onayo ntombaga kurea no kandathira na umuda ndaseta kanyomba kantari na iga no ria guseta tukona itutuge twangwatire nyomba eno makena ndakinyire bantu ndanjirie gukia gacuru tunyua na twana twakwa mwanka ntuge imwe ndathi wabongo kundi ari mosuru then ndathomthegia kibumbu bambira twendagirie gacuru. Morungu aomba kugarura manto chonde. Ara moja mokoro nkathithia atani na ntana muntu agontonyithia ariana thaira kuinaina tengo makanya ni ate guciona yangi ndioni amba kwethirwo gitega goka ithombia njera muthako jwa gucoka ne ariuga atiri uni ngacoka kwa baba ndeta kumwira nte ageri. Murungu nwe ukairia muthini tebe. I pick the poor from the dust. Migate ichi 5
na makuyu jairi nie tumire antu 5,000 baria na banywa na bitigara. A retro plus Thanksgiving equals more than enough. Urieni unene bwegoro mbere na yau yange bukongelwa na uragwa nonto bwaku arumagwa nonto bwaku itugugutea baba wetu no tugekira rwimbo egoro tukiuga Jesu ne musore wetu gokeya gutuka wonaga mugundu weru bweja mugundu yogeta Jesu na wene weru. Ongera nko rumuri rwimbaimbe Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru umamundune eja werune yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Ngukugwa togeni oringi kiri Nteto chetu cheruthe mwengi chokera na Nteto nkuruki arimi ba marigo kaunti ya Tharaka Nithi bakambiriria kukenera machiara maita jathatu ja urimi bwao nyuma ya thoko enjeru kuonekana nthigurune ya Dubai aria gukendekaga nkuruki ya tani 24 o biumia 2 ni boreti arimi bangi baria batikiri gikundi giki kiao ende baringienda kugunika na thoko enjeru guchiandikithia nabo nikenda bomba gukinya kiro cha marigo ili kuendekana. Samugaishima na KINYA. Wakagita arimi bandigo kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gikundi gia Gikamu Cooperative baigitwe bakiendia ndigo cia thokoni cia aga Kenya ira itirabaretagira maumithio marabatwire bairigirite. Muthiende arimi baba ibaonete thoko jingi ome ya Kenya nthiguru ya Dubai thoko ira mukaririgiti wa gikundi iki Jaban Joe akuga ikagiria murimi nthithino ira atwire athithinaga akimenyera marigo tulairaga ndigo jetu Kongoea Nairobi lakini twekalaga tukira na galiu obura twangirigiti ndigo jetu twacokanire ndigo jetu no tumbe kukwira ndigo jetu outside the country na riu ni tuonete thoko Dubai na ni thoko ina mbesa mbega kirene uke challenge getwi ni kuangregate volumes kenda tumba ku sustain that market nuntu tuliendeka twamberia na tani 24 egitari mo in fact tani 24 ni tatirera ende Jaban areuria arimi baitigirie kwithira na ikundi na bathungire ndeni ya cooperative ino ya Gikamu kenda batethaniria kwithirania ndigo ikogana tani 24 ira ikwendekana wakira nyuma ya biumia 2 thokoni ino ya Dubai. Kundi jetu ira itonyete cooperative no gatubangaga ni kundi ile koibati kuruta ndiguri kogu nuntu rene tukwenda ndigo jinge ati itarimwe
nitubati at least twina ikundi nyingi na nitukwira arimi betu batonye na bamenyere ndigo jiao no buria ndarikie kuga ati ndigo ni nyingi no buria ji scattered ni buria muntu akwendia ndigo gontu na gontu tugaicokia amwe tukera twina ndigo Nkruki akibauragia bamenyere ndigo ciago mindani kenda ikendwa cigwe ire cia grade era mbega bru in fact kugia na quality mbega kendigo gintu kia mbere nigo ikuria itigate mwe jinchondi nuntu Anthony bamenyeretie kwija kugurirwa ndigo jinchondi kale ukula na ituma mbesa mbega nuntu riu ukagurirwa inchondi unenkerwa mbesa nini. For example, twagulagirwa na ciringi kana makana mairi, lakini niu tukithimagirwa for example tutite kwambiria na 17 shillings per kilogram eu nikuga ndigo ya kilo 30 ina around 600,000 I mean 600 shillings kogu veine inteti muno nekathi mbere gwitia muntu ratukira twina negotiation twesokaniria amwe tukamba ku negotiate prices tulinkitwe ni muntu for now na unu agatuterio na tutungwa tumba kukinya nao twetwingwa za cooperative. Ariti Nteto inoka gita kama thomo mararongirwa gutetheria gukirio rimi ASDSP bakomanetie arimi babandigo arithi banguko amwe na ng'ombe cheria na banki cha kubatetheria kirurimi biashara muchemanio ororothiritwo muchiwachuka thoko no ikoneka ni lazima na mo maria makulima ndigo na mo mongerere ulimi wao wa ndigo na malime ndigo mbega ndigo zie na quality nikenda thoko o aria yonekera itwike ni kumba kwiganirwa ndigo gintu kia mbele ni kubacokeria nkatho na muno marutererwa sub county ya Muthambi nuntu ni baombira kugwatana barutha gikundi cooperative gitagwa gikamu Banana Cooperative Society. Magita mama ni tukwigwa tugicokia nkatho muno nuntu bwa wira uria ASDSP iturutirite na thirikari ya county ya Tharaka Nithi ni baturutite guntu kuraja kuria turari in fact turaturaga tukirutaga mawira metu o ugu locally na lakini magita mama ni tubanga bangi tumeciria metu twacindia meciria metu twambirie gutwika antu ba biashara. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Borithi bakinyite katheri kwathurana gikundi kia antu baria bakuthithitie maandamano kumeneria mubunge wa Central Imenti Kirimangushine ni untu bwa kuthuka buru kwa barabara ya kuma katheri gwita Kibirichia barimeneria kirimani kiria bakugane atezaniritie barabara eje ire rungu rwa ngugi ciawe ta mubunge baritaririria barabara eje nethiritwe ikiringithia anene ukamati na kinya kuremia ngendo ciao untu buria butumite bakaigwa bainyiritwe. Muthenya John Tukuya na Rua Kariba Katheri ne boketie mathege na kuandamana bagitetera barabara ya Katheri Kibirichia aria bakuga mubunge wao Kirimangushine ne abatezanirite ni untu barabara eje etegwitikirika na ibakuria thina enene gatwara thina toinya barabara yetu ya mbere TMS and produce ereja ego kinyantole tokavitare iragiterwo kureria bwana munene wetu atere bwana Kirima kaba atwe tumuthorete atia neke rontu agototejera mwanga tugatue kaba atwe tureketha kene barabara yetu rauma roji amwanga na ndengari ciatu na ndaka cia bikibiki ikuthangika bamwe bariuneka ngekoro tukabaikaia cibitari ira tukoria bwana Kirima atere inge tuli ba Central Imenti inge batwe tuli bawe na twera bwega atwera kethra tuli bawe kana kethra tute bawe. Akariba bariuga ekuru na aritwa ibo baringikite bonene aritwa batekomba gweta skuru nontu bwanjira na ekuru bongo batekomba gweta sibitari na thokone intobia twabikwarera mundene bitekwona njire guikia thokone kuringana na bongoge ni kwairwa ati barabara eje ikathithwa twabangira maandamano jetu last week jarire jethro je Friday tweja twairwa Thursday tweja tworo tukathithirwa njira Saturday turakta yejere otuko ekwejo otuko yekwa kambe aria twauga gutionto ibete kanisa ene Sunday igoro turerigirita tukathithirwa njira onre tuia thati kiragita kiu kiramarĩrwe aria market tworo gite uyo turi oria tere batwa tukwere njana tuthithirwa njira na ni
nuntu akariba ni bakuingite barabara na kurigiria ugeni na biashara gwita na mbere borithi ibarasimikire kubagerera tear gas kubathurana. Sheria ya Kenya inaruhusu nyinyi kufanya ile kitu mnafanya. Tunapatana? Bora msiharibu mali ya mtu. Hatuwezi haribu. Alafu hiyo sheria tu bado inasema as much as kuandamana ama kupicket is your right. Usifanye hivyo infringe ama uenda against the right ya mtu mwingine. Viongozi wenu ambao nyinyi mumechagua wako na habari kwamba mumekasirika kwa sababu ya hii barabara. Tunasikizana? So ile kitu nawaomba tafadhali, wacha pungueni barabara, wacha watu wakutumie barabara watumie. Na ndene bakuria kirimangu shine kuingia wirane bwawe bwa kubathondekera barabara eje iria aberire atonya gitene kya ubunge ikathithwa iri ya mbere. Aratwira barabara eje ni akamberia ngugi. Riu tukuria atire kabwana kirema twaringire kura urarega kuturikana. Riu tukuria atire ure munene wetu twaringire kura turatwika twakosa anga ciari bantoreje na akoro bantoreje bagatora barete thina. Onde chukuru chia mbere tia guchokwa nyuma ya rutha rwa kagita gaka ya chiari kuma Ntere cha Tharaka ibarombete atongeria bao ario mubunge Gitonga Murugara na mubunge wa Ekro Susan Ngugi Mwindu kubaithirwa akibangania na mpwe kurekeria kigina kia basari kenda ana bomba guchoka chukuru baritaririria bonaga mbecha kumania na urimi na maketha jao jatembaro ya kuma miundene ne barombete tithia babikibiki kumenyera muno barabarene batike keje kuongera makarika ja aritwa kugwatwa mitino bachokete chukuru. Ntuira cukuru nyingi kurugura ona aritwa kwirigirwa gucoka macukuru ni kingo bomba kwanjiria tamu ya ciere indi tukeranire na baingi baciari kuma Ntere monye cia Tharaka iboriti arimo kubanenkera kanya gaka ini kengo irio biomba kuma mindani na nkuru kibombe kuria bisi ni kingo ana bomba kuthoma gutena wagagu ende arimu mbatoromia rotha tukabaka ndengo no tutiena bonge tigo tutiena bonge kinyaba kumana bito tiengo ko totiemburi na mbatwegwa kio batwetera itokorera tore aciari toria go imbito choketie no na gakwekira nda gototire totienwa mbito tienwa ngoko totienwa kuro ya kumana kio ta thirikari batutubiria muno no ntubwana babetu bakuthi macukuru makura aya mbali muno kuringana na kagita kabura ukari gwetha yendi ugu turari tukuthiria kanyamu kuringana na bwatwa kari no kagita kaka ngitutaketha gintu kuri kuringana na bwamigie kari timiega bwega tukuromba arimu na thirikari batuchubirie ana babetu bathomange bukai twaketha bia bie mundani tukabairira kira twarutaku wanani umbumete skuru thaino na mandu timega muno thaino kwa tukuromba arimu batusubiria at least mwicho mweri uyu tuone kandengu ikaigwi kwambiria kwiria kuuma na nthoroko kengo tumona gintu gia guchokia skuru thaino ti kwega batwitigirie gukari wogu ukari ba twambiria guketha mantu makegwa makubua thaino mbura ti nthuku muno bia kuria bie mindani bite kuri kuuma compared na last season ino ye sasa wa buruti nthuku kuringana na bura ukari Aciari baba kiruta mbito kiri mujumbe kwa Gitonga Murugara gutigira na kurekeria mbasari ni kingo yomba kubaringira njeki karaba kaomba kubara mindani yao atende itojuragiria CDF aciari bojuragiria mbeca cia county ciojuragirwa na mbeca ira tokire mbumu ogu nkuromba MP gwetu na aranirie na maprinciple na ara cukuru tutie na mbeca ndengwitia akura principal ibathikirie romba ria aciari kinya atongoria betu MCA na women rep na MP tukubaromba we simari nene watabwato abathurire kiri thirikari to abathurire ya Ruto thirikari ya UDA yonthe tukuromba we sima na gitio batuonerea na babetu baturumiria na babetu mbacari nuntu kuri miji kinya imwe ta kwibwimbura bono bwega baombe gututethia na mbacari kenda na baitu bomba kuthoma bwega MP county
na women rep na ma MCA at least kanyamugaraga kuoneka kanini ibaturumie mbasari kengo at least tumba kogera na ara sukuru ana bathoma batena thina batakwingatua na bwaru thogu kura chetu tukabunenkera tonga murugara ndombete mbasare nkanoga endo gura mathato na ntiro na gento kinyano anini mboyoreretie ndathi obisini wake twamugwanu ndathi ndero yorire mbasare ndoyoreria nkoyoreria ntiro na gento ndero choka moye orombe morungu wone raundi enu enge agekoroka morungu morombere morungu tuona muthenya akoroke ona koroka twakoririkana ndanenkero kiratati ketheri ndeira cukuru yegumo no tiege ntondona nwambi yoni gonda chokire nkari ogu ndainu ndachoka obisini wake kumwira gotire gento ndona nderirwe choka moyo wetere tamwini ngi asa atoromie ari na ndi master atwetere tone katukona no teje nindo miragira cukuru kabuabua na ntiena gento ndo miragira cukuru egumo na ntiena gento egumo form 1 pamutu egumo pamugwanu kabuabua na ntiena gento yochoke cukuru na ngarama ntire niogo ikagitani wakuborite na baringi biashara cia matatu na bonda bonda gutigira ibakuga baririthwe barabarani ni kingo bomba kwebukana na mitingo irekarikaga kagitani tagaka macoka macukuru ciariba ana babaingi mondereba arithukia kona nundu ana ibaingi stage akenda kugia rwero mono kinyithia chokera bangi kogu ibathimpora bakinyithiana ara babatie na mbeca iribatie na kathukuma gintu kira kwenda ndenia ntugo omba baraba bikibiki na mandereba wenzangu tugeri gukua aritwa mpora na utaratibu na botika overrundi wa bikibiki nekue baire na bathi nekengo bakinya cukuru bai safe kengo tethro kwena thina njirani nuntu bova spindi bakua overrundi iro tukuona thini kiumira especially derari tom bachokete cukuru na ngwitigia bwa kuringana na bora thiri gukwendekana na twathi na mbere na kuthina speed ira yagirite arito bagakinya cukuru bwega no tie thina kegwirio nkiripotera URFM kumantere chetharaka Bitu Paul gwakabithe Kenda gukindana na unywi bwa nchobi ndege ni watho atongeria abanyumba 10 kuma Lare ibetikaniritie kwithirwa na mwambirio jo Mweru aria baugite bakagwata na njara na borithi na kinya kari gutigira wenyangia bobobo gukinya muthia ne nyuma ya muchemanio jira jo gutongeretwe ni mukaririgite Francis Musafiri amwe na komanda wa borithi Gembe North ni we John Kimanzi nira turareacio icio tomba kwareria vitisho vira turetho tuna bio baina ki askari na batu twartango yetu twatuika ito tishwa lakini mwanka thai tukuwatanira vitisho viringe bitendelea nonto thai to bamenyethia batu ngira tukuritania yetu na ai kwetu tuterekana betu baumia nonto ba vitisho nto biu ibo nto malalamiko yetu tuyarete takibo thai nonto mantu ya kuendelea taunini yetu nonto ni akuru betu bakutoka ana betu tuwana maka tusemenya abo rware kenda twaraniria ingocokia nkatho muno nonto ba tuthikiria boya tukuwatanira kinya nabo bautwariria tu ya tanosia na twinya tuwirite nkoroni cietu ko tukarita ngwe turi amwe babone atongeria banyumba 10 taoni ya Lare bakirikithia ati kwina ngwataniro barikia gwikanira na mabitha babolisi bakambia bolisi ya Lare batongoretwe ni uspindi gwa Gembe North John Kimanzi bakuthina mbe na kuga ati bakaithirwo bakirutanira ngwe bare amwe kurwa na magwenyangia mamaonekana taoni eno na kinya urugi bwa nchobi ndege igwatho wa mwana wendia abwanda wacha kulevya. Tumeamua kushikana bega kwa bega na polisi ndio tufanye kazi kwa sababu wale wanaumia hapa ni watoto wetu hapa kwa Chang'aa, Bangi na walifu wote ule unaendelea katika hii town. Tumesema ya kwamba tutashirikiana tuweze kumaliza hiyo pombe na wamepromise ya kwamba they will work with my office tuweze kuona ya kwamba pombe imeisha hii area yetu ya Igembe North. Kila area ya Igembe North kumekuwa na mwakilishi na wamenihakikishia ya kwamba watanipea informations ndio tuweze kutoa hizo pombe haramu na pia mambo ya drugs pia tumeangazia. Kimanzi no akiruta mukana kiri antu baba kuruga nchobi ndege igwatho wamwe na magwenyangia amangi mwanya amwanya. Nataka kutoa tahadhari wale pia wako na mambo kama ya kutengeneza pombe
wale wanahusika au wahalifu tutawatoa, ndio tuweze kuwa na watu ambao wanafanya kazi ambao hawajihusishi na hizo pombe haramu na mambo ya hizo drugs. Kumalare Gembe North, Peter Class, Chabare. Uria wari Minister wa Mumbire na mbeu mbithi thirikari nenthiru Professor Margaret Kobia na ugite kuri no batu bwae kuru kwibangania kiri ikundi kenda kumbithia kuona ugwati mbaru kuma kiri thirikari. Nkuruki na ugite aciari ni babati kuthugania uria bomba kuringa njeki mwana wa kaeje ni untu batindaga kuga ni atezaniritwe. Martin Mugambi gatumenyithie Nkuruki. Antu akaka na ekuru bauritwe kungaungana na muthemba wa kurutha ikundi na kuja bantu amwe kenda bakaomba gutetheka na njira mwanya ira ciumba kwithirwa ikiumira na njira ya kithirikari na nkinya njira itaikia kithirikari. Opportunities cannot come when you are alone. You have better opportunities when you are in a group. Kwa hivyo ukiwa kwa group, that's the place you get to know what can you benefit from the group, what can you benefit from your leaders, what can you benefit from government. Bobo ikuringana na orari minister kiri thirikari ya mutongoru wa mugongo mukuru Uhuru Kenyatta atwe Professor Margaret Kobia kiugaga thirikari wanio ni gwatirite antu akanene ndi ibagwatagira bare ikundini. Also government has invested a lot in supporting women. Na si vile ilikuwa rahisi, ni kwa sababu kulikuwa na wakina mama wengine wanakuwa na knock doors, wanasema women must get house allowance, women must go to school, women must find a good space in the constitution. Kwa hiyo what you are doing here now is to make those who are behind us or behind you also have a better life. Obia ugite wana ekuru bakibangaga na nkinya kwibaitabaitania mathina woguno abu matura mabathingatite na kwogu babateri kwibangabanga kumakimba na nkinya kumathiria. Mnafikiria itakuwa just smooth everything? Kwa hivyo tukiwa wakina mama ni lazima tujue there are challenges along the way in everything that we want to do. Now when you overcome that challenges, then you get another one. One challenge into another, and that is what is called progress. Kirikiria uritie kuruba bakugwata njara kana gakaije nyuma gutwika kana gakaije gatigitwe nyuma bonene kiugaga muntu mukabateri kwithirwa kiganania twana twake turi twiri gakaije na gakamuntu karume akimenyaga kira kamwe gatuga kwenda. No mother wants to disadvantage their son at the expense of the girl. Ni kweli? You can make a difference. You are the one who is going to decide what you want for your girl is what you want for your boys. So kwa sababu hata wasichana wetu tunataka waolewe na watu wameelewa. Kwa hivyo hiyo ndio experiences nimekuwa nazo when working with the government, kwa sababu nikaona women are making progress. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kya Maram mbitagwa Martin Mugambi. Heta nambere na kurumira Nteto chetu cheru themu inchokerete na Nteto Nkuruki. Mubango jo muri micero gutu kunyera ukarinde umaririte kwa kunze twa kuthomithia mantu jare jaro ja mero jore bi ingredient matunda ja grade 5 ete season ya matunda so za off season fruit the off season fruit nteringa kawandi grono ntofo kumare anda mberi okure makawa gutemwa kanyajo mu tagura machine ciakwa ke gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compared ke machine ira chimpota nginya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium mero tubui kwethira itwe tukuthithia chocolate ira njega buru nthiguru yonse muyuthi no itengo kweli muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndande nyoke kaira na kabuyu ri utekwa kiazi totia kuga ote ngugeire ondadi na ngugeire o na ndikuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri na ugwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira o iro rukaga
para kumenya tarakara nyombe mburi ibati kwithirwa kariate tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina na twitaga split na kwina ije twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwoguo yanda gwema karana kethagwa ikanyitwa anda watutatu thoko ya makuyu na kuthithia variation kuiga ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona ni fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho neka uma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no eka uma ariko ugakorokirwa ndene Weru TV kiri mubango jo muri micharuruku. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kwa kenge kaije keneja Weru TV itudhuruto twikura na gutambaja rungo nyuntu bwako wo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njera chionde na ndeno wone Weru TV kiri signet na pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega nyuntu bwako tutikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Noe motongero baraba inge mbunge na Emero na Kinya na MCA wa Metongo. Kasero village. Kasero Katero. Arete. Meru County. Ngavana ni mama. Ivans Mawera Karia kanaspana aumere chukuru na gotobera siasa enorio rojerorea akundete na kuigwangana na murejo waru. Iwambira mojo digiti actually science. Ndona thomere mwana. Tiga mwana. Ndona yo na jokere siasa. Kondi tete siasa 2015 partly edira mwanko 2016 June. Na no durwa. Hata bandingira kura. Kwa mbati hata we. Murungu bwana. Nanto. Wanaichi na Mungu. Untoborea ukamenya bo Mawera na kurete arikithiti wetikyo boe bonene. Na inya nenda kwa batire ende. Naenda Otamboi. Ande na tuwa wataka gerinda kera batire kera. So nona yanga batire at some point. Wacho konyuma wenda. Kira nte umeria ande mantu ja kure gogorana. Ituliongete nja kwa tamba ije tukuretera rugono rwao mumanye ndene na omea siasa. Ugakira ari nkorone inago kareti. Ni Jumatatu eje kire gikaro na county okenda kiukoroka. Gikaro na county ngono cia mwanya umaririte gwa kunja. Rera kwitindagara ngabana yiga. Mubango joge Karona County ureteri ni Yetu Sako. Yetu Sako ni ejana gotungata kire biashara gukurukira gukire biashara uguranira bamyunda na ngari na kinya udhurani bombesha njagwaku na kinya kire biashara. Yetu Sako, your success our pride. Nandi no wikire ntumirie kuya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizers ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuze ya top dressing. 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untubura butumite ithro iri organic itikuthukangia riera iria gukiria ugima nono rubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amona mwega jangi ja maingi nono itumike kiri imera bionthe. Fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru ni ciagirite ni kuoneka bubuthu na itina mugurija kuinyiria mubuko jwaku ni thondeki na njiriri tiguta tino umenyeri boriera na iri na gitumi gikinene kiri matagarija kurwa na mpange mparaja nthigurune.
fertilizer iji iri rungurwa mubango jo thirikari jo subsidy program. Kaunti ya Meru no chionekiri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua. Kaunti ya Tharaka Nithi ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto nkuruki ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Ngechokera na Nteto nkuruki MCA wa municipality Caleb Mutethia na atongerete akariba kamba kia kwariria matagari ajari ya bombe kia kuthithia kurigeria onjorithia nturutu kujukia kithaka kia mwingi akui na chukuru ya Meru Poli kuririkana mubiashara ojo ari na baruga chorongo cia kuonania niwe mwene kithaka giki ende bo bari tayari kwithirwa bagikaria utonga bwao ni borete thirikari kubaringa njeki gutigira bate gutunywa wau. Tuliuga atere catchment area erojo ratwa kurumbe etetongwa na twatu watanire tatwe antu bakamba kyatouga kithaka kiugete jokua kithaka kiugete tongwa na ito tumana twetumana report yetu ikinyira kinya president urokarete akiugaga tumenye mantu ja kwanda metekenda tukomba gutethia environment endi itokoromba ibatonyere gategate inonto bwa kambakia ana beto bana beto belibona catchment area ja ere gaitiara ora ni kwa kaminsia na ere ngere kwa mongera itawasone sionde isikauma royo roka nyunya kwa ibagwa iti ito kuona catchment area eu nego tezia skuru nyinge kwena Meru Teachers College kwena Meru Technical Meru School kagangaos chionde direte duiro jero onanja chieto iria chire kuma aja kamba kia gweta mwanga gyaki njanguru kiengiri magana aja 5 na tumeri bange baba inge twachoka touga Meru National Polytechnic chukuru yatu inera nene Meru Thaa Polytechnic nyaye kenama ikuruka ari Thaa mwankene jwayo twatiga irie kamwito karea tinonto bwa kwenda inonto ni ukubati ukara catchment area ire karetia karuji kauke au kamwito kaukare ni source ruji rwaronu wa kumaja mwanka chugururi na thatu iturigara mono na atia muntu an individual akeja cost lives chanto nguruki ngiri magana iro tatu tumara tu community touga narua at all costs iwe nini kago kare atea tutitekeria muntu jwaga kurumbe joringithwa tatu tutura tukaritia muntu jo tyanto bakamba kena tuje muno jo emunda indi twajukaria na twethro ti muntu nyo joringithia ita sacred area ke thatu anto bakamba kia tukarigana na ate muntu akauma na reumite kuraja ejogita mite yetu muntu jwakamba kia kakurumbe thatu twine interest nya tuturengeji kudho turenda munda jo turengejo jo kedwe munda jo eto but tujo protected tuje mbito protect mtoro kuge na title eu we want that title revoked that renda title revoked with immediate effect kenda gukiria chukuru ya otea ya Kaelo MCA wa gicigo kia Igembe North ibejete amwe na kuga bakathithia ure kumbikika gutigira chukuru eje ne kuona aritwa bakungana baugite bakariungania na matura na kuromba achiaria na bao kenda kuguna chukuru eu. Nicholas Chabare na Nteto nkuruki tutugona kanya wita kuthoma moroto gutigira ambombithi kathomba kuma awandi ya mwathi bakuthongira chukuru ya Kaelo Technical ne kenda bagwata maote ya mwanya na bomba kwaruka uturoni ibwao MCA wandi ya mwathi to Henry Ethuranira Mutungi augite ati mwanka uju aina mubango gutigira ana egana are omwe bakuthongira chukuru ino ne kenda bathina mbe na kuthoma ninguchogere ngavana wetu kawira nkatho nontu boko watanira na MCA wetu bajukie ana nkirukiye ana baite bakathomere technical skills nara sukuru yetu ya Kaelo TTI kwa wende raba kareke kujukio juice bo bagatethuka muno maishene nuntu mwanka thai bakabwite nguira muntu ciandika wengwa mbere tuke mioyo yana ba gutwika mwana na kumba itegemea omwana na kumba goreo chumba mutiari
Uratwitha twendene public gathering. Kwa tuwa kureana baetanya bakaiya pikipiki, bakaikwe bange bayanya mira. Indi antu borua solution ya kuthiria mantu yonthe nimbi. Bakoitura thana bana bunduki. Bange baka watu baithie, bange baka watu batemenge. Ndondere mama te solution yoneka ndena mwathi wond. Solution yetu kwenda batu na tu bitu batemenga abyo kana tu baithia abyo. Ni kithomo, ni courses. Nonto I'm very sure those sort of courses in a certain muntu wa mbeze muntu etara na chubana maende akibwitha cha toaya akibwitha cha stima kona muntu atinrogo na shilingi ngiri maana 5 kasokeri kinya MCA tonkatho buru nonto bakolelia ana baba wandi yetu ya mwathi akoleli na abatura akithakene ake ya kiroto kiu kiobokeri na kiobainwa kimaendeleo nonto narekitina kuona mantu yara ya changiete area yetu ya mwathi yateagirite yayo komori nonto nukona kwa wingi baba ethera bakibwithie mantu yaya mae ne youth na aronere kinya kendelethia maendeleo akari youth etena etebui no kawandi yetu yacoka na nyuma ibyo nto aronere mbere kambiriri na kuesia youth mbere mia youth ne watilite nthi yonthe agakwendia na bao araka lo bakathoma antu betu baingi muno batethuka na batwe ginya na baingi bara beta wa komori na bure uma mwana agarara bu ntuko yeri ithatu utekirie iya ikabindie iye lakini mwana no ntu no tekinya kosi enio kinya nombi kana nombi lakini mwana wake akwithirwa akimenya kubwithia stima nyumbere ketho akibwithia stima mwana wake etaka bwithia stima no ntu na thomete araka elo aende twithiranira mutungi ayetaka bwithia stima mundu wakare wangiri chile oru arangiri chile iraithira mundu akona nyumba nge kubwithia stima Nkuruki iyogo aliuga akathingatiria gutigira okira mwanka rira kaithiro ari utongoriani akuthungiria ana chukuru eno kenda akiumagaruka utongoriani atigire amwathi ikogaruka na ana ibakuruta ngui bakaitethia woni ndenda ku every kuma kerio kya kuluka kya tura January ya mutiani yonde atura secretary kwa ketha ene kwa muntu kwenda kuendelea na technical institute yetu ekaelo asiandikitha cherio tokerio kya form 4 kya tora ro kuona atona mathiri batueta university ni batueta college ingi na asiandikitha chia na nikinya bana manele ngaita mbitinya mongo mama ndi mwito maendeleo ya kaende amwathi no gato no maendeleo kaende na kinya bara bange baratirimire twe kuthirikina kuthiria animation kwetwe kwa ya animation cia thira no tuiba bengi bakwe obisine itobwera karibu no nto kinya ibwa mbere kwe ya tuno to kuendelea kwa ya ba itarenge no nto itarengire yete mwaka yuyo yonge tuketha tukio ya still aritwa bange bako endi institute na itokuwa asante sana tuirende kabisa na tukuthoma nikenda kinya tutomba ukiria kokweto ayuthi bonthe ndi barabe na ngwine ciamira babathire cukuru Sunlight form 4 itoboria neteyo kinene eba ciumerie twete tukathome kosi na kaelo no ndo igosi nyingi muno na cina mbecha na tuteri otheri ngi twari otheri renge twari otheri buru kuma Kabache Igembe North Beton Class Chabari Ogwana kima kuibutambite ntere chia Kamakiz barabarene ya Eastern Bypass kauntini ya Kiambu nyuma ya nyomba ya ngoroba 6 gukaraja ke kwenda kumumoka nyomba eje iria iri na ntunkurukie gana nande iri ogwatine bunene thirikari ikiurwa gutonyera gutigira guti mioyo igatewa kumania na ikarikari Nakaa hapa DP's apartments, nika note cracks, nikawaambia nataka kuhama. Then wakakubali, leo asubuhi ndio wakaanza commotion wataki nihame. Na mimi the main reason nahama nyumba ni juu iko na cracks na inateremka milango hazifungiki, drainage imeanza kuinama. Sasa hapo ndio nikaona hapana. Uli notice hiyo kitu lini na iko? Hapa nimekaa since 2022. Kutoka 2022 hapo December, I think it is December. Sasa ungetakaje? Now we had a report from members of the public that there are cracks within this building. So we came to confirm, and
our work is to save lives and to protect also the lives of the residents. So what we have discovered is that the cracks are just minor cracks. Yeah? They are mostly on the walls, and they don't affect any structural element, like the columns and the beams. We have some other shops here that were partitioned. So there are also some minor cracks which don't affect any structural elements. We cannot confirm without doing tests, and we come with the National Building Inspectorate to do some tests. We received a report at Katangwara police station that there was a building which had some cracks. The building is deepest apartment. On the 5th floor, when we visited, there is one room which has some cracks. We contacted the county engineer, Mr. John, who has confirmed that the cracks are structural and they are on the walls. They are not on the columns. He confirms that the building is safe. There is no need of people getting worried. Rais William Ruto nariongete nthigurune ya Israel na aria augite Kenya ikagwatanira na nthiguru iu nikenda kugia mainda jairio gukurukira urimi kenda gutanganira na mpara. Rais ariuga bakaromba umenyo bwegie utea kuma kiri nthiguru ije kenda gukinyaniria muoroto jwa thirikari ya Kenya kwanza jwa gutigira kuri na irio bia kung'ana nthigurune na kwinika garama ya uturo. With health, as you're aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience and work with your technology and work with your expertise in that space. And of course, on matters to do with security, and we also want to see how we can bring the private sector into this space by allowing them to trade, to do business, to invest without unnecessary restrictions. Specifically on the subject of avoidance of double taxation. I am looking forward to making sure that we have the necessary legislation that will support business. Israel and Kenya are dear, close friends, and we welcome you wholeheartedly to the Holy Land and the land where the Bible. You walk the Bible and you see it for yourself, and since I know that we both share the love of the Bible, it gives me a special pleasure to host you here with your wife. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries.